Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasokha Government Higher Secondary School, kabaran hakasnong Sokha, bat ka School North Liberty High Secondary School, kabaran hakasnong Mukherdob, kilalong ki artli ki school na rilom jantia, ki bala pau baha hakathop kerteng, jong ka result examen, jong ka Secondary School Living Certificate, kabala permana, deka Meghalaya Board of School Education, haka arpo tereng, menta unai tung arajar arpo. Haka ba ki kerteng jong ki langot ki kena pulih, jong ki school, ki layo rong ru hakathop kerteng top 20. Naga School Sokha Government Higher Secondary School, ulakon lari Brown Khongla, ubade ukhon jong ka kong Genility Khongla, bat uba amboy tongper, naga snong Sokha, ulawan haka kerdan kebakhandai haka top 20 ubalayo sanspa sapupra marks ringkat ke distinction haka subject mathematics, science and technology, social studies, health and physical education bat ke subject khasi katba ke School North Liberty High Secondary School pan kalasai ki arngot ki kena pulih ki bakantop ya ke samla Natasha B. Black kebalawan haka kerdan ke bakat saw haka top 20 bat usnian bha suciang balawan haka kerdan ke bakat pra haka top kerteng top 20 kasamla Natasha B. Black kedai ke khon jong ke kong Esther Black bat uba B. John nakasnong mumon mi mentedu kebalayo sanspa sapway marks ringkat ke distinction haka subject English, mathematics, science and technology, social studies, health and physical education bat ke subject khasi kat bau samla snian bha suciang pan udai ukhon jong ka kong Nima Suciang bat uba riban lingdo ubala khlat no kiba nakasnong mutlong ubalayo sanspa laipunyo marks ringkat ke distinction haka subject mathematics, science and technology, social studies, health and physical education bat ke subject khasi Ngandap dah kaya cingkemen ke bakro ada mbak ngalir ini kan kedan dan komisi nga ai mai ya free tak kendan nesto ai kudu dengan ku apa ai keburung ke bakro ya kini pak ba kesan dengan dulu aku aban I want to express my deepest gratitude to all my teachers who always supporting me. Lagi po bagi ng school dan tugod ko itu boleh kembali lain sa benda agak sisi ikut sampai dengan aku. Kalau kini kerdan bom pun jami wanra ini pun pamidap tak diseng yang kerap ada kata-kata kunjuru yang school bau kabau mikmat yang senang bertahu yang katain di berawai yang distrik baca penjelang kunjur lakon lagi berang nado bau dangrit tahun kelas nursery aduh bau ndak poi sakani ketong ini yang kata kasab yang ubung kena pun aduh bau dang sedang dan di school juan berbor sakmat hati besar con vợ em gọi là Black và em cắt uống và để em làm mẹ phải sẽ clean và điều cũng khởi any examen để em lại apply và điều chỉnh năng thành tiệu chỉnh start chỉnh xem thăng và điều quay làm thì tập lại thì cũng tại quay rằng á vừa用lại tâm đó lại học tiền lại học Robert thấu vi phải lên thấu vi yêu cũng lại khởi năng là tham gia cái gì này thành ra cái chính trọng của quan này năng phải để cái chính trọng nga càng nói lẽ là cũng khởi đi lẽ sang cái chính trọng quan cái lòng lại cái rõ cái buông cái chính rõ yêu sâu lại để cái như rõ sợ cái buông chính quay yang kita kita kedai puna để kipu bara berat di hujung sama để ngồi lại offline phải ngay cái để học principal để dua offline wo nang yêu học principal mà phải chạy kia mà chính năng chính tiếp yo enjoy chỗ anh school con ngài lại ngồi offline use credit card online and to bukan và bạn là mình chưa đã một điều mình rồi một chạy về yêu online rồi bao nhiêu một chạy rồi mấy buổi em điều em bị vẫn còn dịch tầm lẹ cả
Lose cat ke jing em yang oh ada ye di pendek ye dari jing pendek yang kain jing lek pada ya yang jing jam. Kena scam orang ni tak jing ya lebih yang mulai kamu tin yang oh ang betul pun songhai lebih orang try dengan ai jing kuat dok macam ni. Kamu tu jo senang buat tak wah. Kemana mandi dulu buat canya ang mulai dulu kau buat bunga tin yang oh buat idam idam stand tak wah. Yo yang kecil yang belai buat lagi yo lagi kemat dia penjada yang ini yo yang kesangki belai yang buat yang ceruk ini yo sekitar ini kecil yang ini belai kan buat yo kan jenjang ngai vi ro sang subhau belai sekolah ini kan ini dah kemat yang dengan sekolah buat train your child in the way he should go that when he is old he will not be far from it yo ni do kuat lagi vậy ý rằng cái đây pha tổng dạo ti đi rồi chi được ha và trong mọi ông thì là nhiều tỏ và với nâng còn tỏ chân nhà học lại là được cái con là được ý chân nhà học lại cái nhiều được ti thì cái con học chân nhà học lại kia là học lại thì nó trộn được ti để một tỏ cái chừng khá đôi ít gì đây để làm xã làm là hoàn rạng cái chừng đó teman lai thọ exam phí nhau ba ham nervous rồi mà lần nervous phí nhiều phí concentrate hay nhiều quá phí thọ thao le jangai le TV ipor yang kering lo taxi le pi slam le pi tin sa to man slam pi tu khad pi por por ya te khang ni yo de tha te le man ni te toung biang por thik na le ki no ro so re lang blai ba yo kan ho mat ke selama dia blai ba wa maya di hospital karena tadi orang kini maya blai ba mani le lam sami yang dan berjong di yang kaya siang sobat lo ngajin kemen yang am kecil tamu siang lupa biasa on kong do yo blai tregalat no whatever kat do gi kena yo i whatever kat do school yang i ora ko wi news nem to usnem wa bondo gi kena yang i le matrik na ora kisnem go de lai chispano we snap men wa how news nem armut kena yang i yoki haga top 20 position yang state we hajui pas yang komen awa ki kena ang iwarok ki wa pas de dia pas bahagi we kamwa da kena iti ki wa bondo wan gi haga first division kamwa sanphau sanut ki kena yo ki first division lephau prangut haga third division lephau prangut haga second division sorry and sanut haga third division the distinction, the total number of distinctions we are kena yang ihonusnem class 10 man ki chispa apa 3 distinctions penman wa jing kemen ni noi kai gi pa yang fakta bau principal we yulti wa de jing le bha yang ini kena law in sim go ki perlok yang ki class ki wacha nyo ong sibon dan kamu ong ini singau kemeno I have no words to say but just to say thank you God for your blessings on all our students. We next came over ublai emrakat ugi kena agalawe yang kile kat bot mugi upure wo ublai emrakat uyal tiwi ki jinjir yang ki yo gi jingjok gi jing imre yang ki we hejui por gini kena argut ki ora borom skor yang i tong kena ki emnado nasri wi kedeman kam ki kon gi yang no ke tip ki nawas dan hokun we ki kenal like udah perform bahag school na duk isnang gu MGUE duk kita hi kentin yo ong sibon. I wish all the students of our school and other schools all the best and may you have success in your future endeavors. May God guide you in everything that you plan for your future. Thank you.